episode 8. Jangan lupa subscribe Kasadayana Umat seluruh Indonesia. Si Kahiji episode 8. Oke, udah banget. Kan kumpul kabeh. Hatunya Mamang. Kanjum anyar datang Kanjum. Apa kabar Kanjum? Ang ya. Ang sehat Ang. Ini perkenalan dah Bodoy. Oh Kang, tapi na. Tara jogo, tara joget. Tara jogo. Salat jarang. Pegat. Jadi Johnson kan? Astagfirullah. Nggak ada mana yang kin. Saran aku mau bedilna.
dengan Joni. Siap. Langsung dua. Langsung dua. Coblong. Reptil. Punya husu dan ukur main. Ukur. Ada mana? Ih, sini. Udah lain gitu. Udah lain. Menginginkan. Tumuran ya. Oh, jadi meren dulu. Tuh, video bisa di screen. Kekeranan.
Sok lucu aing. Penting. Lihat kan aja. Wah, serius. Itu iya. Mana yo? Iya. Kita. Hah? Coba teman, coba. Iya. Ini betul nih. Korecer. Thomas Korecer. Walanda berenang. Zoom nih untuk kan zoom. Korecer. Thomas ngademel korecer. Set Walanda berenang korecer. Tali deh.